Reka amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cy'u Rwanda ariko turahera mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Gitoki. Abantu babiri baraye bagwiriwe n'ikirombe bahita bitaba Imana, ni mu gihe umwe yakomeretse undi akasiga ubuzima. Kampani ni Musiki ubwo ifite ubwishingizi, umuryango wabuze umwana wabo arahabwa impozamarira y'amamiliyoni n'amamiliyoni, uwakomeretse arajyanwa mu bitaro yitabweho neza cyane. Reka hano amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Rwamagana Muyumbo mu ijoro ryakeye ryo kuri uyu wa kane. Abantu batahise bamenyekana bitwaje intwaro, ibyuma n'ibindi bitandukanye bakoresha mu bugizi bwa nabi batatse depo ya Bralirwa yakoreraga hano mu murenge wa Muyumbu. Ubwo iyi depo yari irimo inzoga gusa, iyi depo yari isigayemo abantu babiri batarataha, ni mu gihe barimo babara cash, cyo bita amafaranga. Ni mu gihe rero abo bagizi ba nabi baje bakamena ino nzu, bakinjiramo imbere bakica umusekirite waharindaga, ndetse nabo babiri bari basigaye muri depo nabo baricwa. Ni mu gihe ubugenzacyaha RIB ubu ngubu hari buri gukora iperereza kugira ngo aba basore bakoze bino bintu batabwe muri yombi nubwo bataramenyekana. Gusa umuvugizi wa RIB yavuze ko gukora icyaha cyo kwica umuntu ndetse iyo afashwe ahanwa cyangwa agakatirwa urwa burundu. Musanze Gacece, ni kuvuga ngo ni mu karere ka Musanze mu murenge wa Gacece. Abaturage bamaze iminsi irenga 5 bashakisha umurambo w'umugabo w'imyaka 27 warohamye mu kiyaga cya Ruhondo. Aho ni incamake y'amakuru. N'imbere bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nge mugiye kubana nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi ku mazina ya Kidasamura. Reka duhere mu karere ka Gatsibo Gitoki. Abantu babiri baraye bagwiriwe n'ikirombe gicukura amabuye y'agaciro kampani Musiki, umwe ahita apfa undi arakomereka. Ni mu gihe uyu musore wahakomerekeye yajyanwe mu bitaro kugira ngo yitabweho neza cyane. Ni mu gihe uyu nguyu wapfuye we yahawe impozamarira y'amamiliyoni n'amamiliyoni. Ni mu gihe ino kampani yari ifite ubwishingizi Sirasi kugira ngo umuntu wakomerekera mu kino kirombe ya Sirasi imuvuze. Reka rero dukomereza mu karere ka Rwamagana Muyumbo mu ijoro ryakeye kuri uyu wa kane. Abantu batahise bamenyekana binjiye mu nzu ikorerwamo cyangwa icururizwamo inzoga ariyo yitwa depo. Ni mu gihe aba bantu baje bitwaje intwaro n'ibindi bitandukanye, ni mu gihe bari baje kwiba mwino depo. Gusa babiri bari basigaye mwino depo bishwe n'umuzamu waharindaga nawe bamwishe. Ni mu gihe bano basore rero batahise bamenyekana, RIB yahageze kugira ngo itangire iperereza kwa bano basore bafatwe. Ni mu gihe rero RIB yavuze ko umuntu uzakora icyaha cyo kwica umuntu nafatwa nakabuze no kwita afungwa agakatirwa urwa burundu. Noneho ababo bishe abantu batatu gusa nibaramenyekana, nibaza kumenyekana baratabwa muri yombi bakurikiranweho ibyaha byo kwica abantu batatu no kwiba no gusahura. Ibyo byose nibyo bashinzwe. Mu karere ka Musanze mu murenge wa Gacece, abaturage bamaze iminsi 2 bashakisha umurambo w'umugabo w'imyaka 27 warohamye mu kiyaga cya Ruhondo. Aho uno mugabo yari arimo ava mu giturage hakurya yambukiranya, ubwo yari ari mu kato gatonya nibwo yarohamaga mu mazi. Nibwo abaturage bagiye gutanga ikirego kuri polisi kugira ngo batangire babashakishirije umuntu wabo cyangwa barebe ko bababonera umurambo bawushyingure. Ni mu gihe abaturage bafite agahinda gakomeye cyane. Ndetse wowe ukigera kuno muyoboro bwa mbere, kora subscribe ufungura inzogera uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mwari muri kumwe nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi ku mazina ya Kidasamura. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, nyaboneka kora subscribe. Nabakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikeshe. Rero tugaruke mu makuru akurikira mu kanya saa moya. Turadushyizeho amakuru arambuye mu buryo burambuye. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha, ubuzima buzira umuze, cyane mwe mwakoze subscribe muri abagaciro kuri Kidasamura TV Rwanda. Nongeye kubashimira nivuye inyuma mbabwira ngo mwarakoze kandi n'ubu muracyakora. Ikintu usabwa ni ukureba ino video ukayisharinga abagenzi bawe kugira ngo bamenye ibiri kubera mu turere dutandukanye tugize umujyi wa Kigali cyangwa tugize u Rwanda. Murakoze cyane, Imana ibaho ubuzima buzira umuze n'ibindi bitandukanye.